tanini ya ruriri rwa Baruya kule mwana ruguru rwa bũrũri gũkoragwo na kura milioni 3,200,000 3.2 million votes kuratuika rugongo rugo ngithie kuo ni gukora kwina 1 term na kwina 2 term 2 term ri ni andu aria marenda president William Ruto acoke niguo kana tiguo 1 term ni aria marenda Ruto ndagacoke andu aria marenda Ruto acoke ri hena Musalia Mudavadi ucio ni we thaisi prime minister prime cabinet secretary Moses Wetangula ni ndamuona ucio ni speaker wa bunge ya bũrũri Wycliffe Oparanya ucio ni waziri wa kindu gigwitwo cooperatives kana thathaiti Fernandes Barasa ucio ni governor wa county ya Kakamega na Francis Atwoli niwe mwandiki mukaru kana mwandiki munene thiini wa kiama kia aruti a wira gukwo nikio gitagwo kotu na angi aingi acio no amwe aria maratongoria campaign cia Ruto athurwo ria keri mwena uria ungi uraregana no horo ucio ri na no acio marauga atia acio wagweta ri marauga atiriri they are telling locals marera aikari Western that they stand a chance of succeeding Dr. Ruto in 2032 if they secure his second term ate wona mwacokera William Ruto akirikia miaka yake 2032 agasupport mundu wa ruriri rwa Baruya koguo ri ruriri rwa Baruya muthurite Ruto ri mugwetero miaka igana 5 ati gacekara gakuhe ka Baruya gugatuika president ne kuhitukira gucokia William Ruto tondu no miaka yo no miaka 5 maikarire gite kiu na nona kure ici 3.2 ne nyingi muno haya dina kabea 1 term ni eretwo the opposition camp kabea ori ina Eugene Wamalwa haya ucio ni wa kiama kia DAP Kenya ina governor George Natembea ucio ni governor wa Trans Nzoia ena former Kakamega senator Cleophas Malala acio nio marendo mareheriri na Cleophas Malala nowe munini wa mutongoria wake makia DCP ena ODM secretary general Edwin Sifuna na ena senator wa Vihiga ugwitwo Godfrey Osotsi hede kwirega gwiko opinioni kuonekanire Sifuna ni aredwo muno ni andu a ruriri rwa Baruya amu agire 44% approval rating na neratindikwo muno atuike running mate wa mundu ungi riu ri Rigathi wa Gachagua mutongoria kama kia DCP ri ni arari Western arerire andu a Western inyue mwemenyera kuheni uria giko kia henirio no anyita akimera atiriri he maundu mwereirwo mweretwo muko 30% ya thirikari ni mwaheirwo ndore Baruya ni ungiajokeria bigia kwira dio how do you can mahe akemera atiriri aramera atiriri na ariho ni mwerirwo ni mugwakirwo farafara kilomita 1,000 ne kwenjake no maticokeiria acio no turirwo andore agikuya aria mwe mwena wa Western muratuthikiriria muratuigwa rita turikana fara ni irakona kuu tondu mutongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua arerire andu acio maundu mothe maria mwereirwo gutiri ono mwe muhingeirio Njoroge wa Githinji kwa ruriri rwa Baruya ri he andu metagwo Bukusu na andu metagwo Maraguri na Bukusu makoragwo mwena wa Bungoma na ndirero haha ni mwandiki wa gatheti ati eri matiguanaga Bukusu na Maraguri matiguanaga uguo niguo uyu wathiaga o no uyu agathio mtajira mu Bukusu ni tau gucia Wetangula ni mu Bukusu Wetangula Maraguri ni tau ado ya nene to kumenya gucia mundu tariri ta Halwale yago dirishwa by the dirishwa tondu calculation ni nyingi muno cikosi 10 na kindu ayeli ni wanene Maraguri na Maraguri ni aingi rugada kumenya Maraguri ni tau no na taru ngenda kumenya ri Bukusu madominataga Bungoma and Trans Nzoia counties na niyo masupportaga riri na niyo masupportaga Ruto na Maraguri ri makorogwo Vihiga na makoretwo meri Raila kuma tene kogo Mudavadi ni Maraguri tondu Mudavadi ko Vihiga ngocia Mudavadi ni Maraguri no die nama riu kuratuka andu acio riri ni makona rivalry kogo ru uthuyu gatagate ga kabira icio igire ni ta Gikuyu na Nyeri ni ta Gikuyu kia Nyeri na Gikuyu kia ithuĩ tũtirĩ ũguo no ndenda andu manyite ni tatia gutiri mundu etagwo Mubaluya nanyita Mubaluya ri ni mari othe ni ifuri rikoragwo na andu meko rungu metagwo Atiriki Teso Kabras Maragori Bukusu Wasamia Nege ni 10 na kindu nikio ndimonaga makiaria Githweri ngarigo mararia Githweri niki na ni a Western ko imwe maiguanaga gukumwe maiguanaga haya runo waigua na nikio ona guku station ici ya Royal Media ri tu station ithatu ciao ni kuri Sulwe Vuka na Murembe nanyita to ni aingi matingihota kwa accommodate to accommodate go ni Inoro
riu kuragituika kura cio ni irethwo muno ni miena yeri mwena wa president na mwena wa mung'ethaniro na ni marakiroha memenyere muno kugayukanio amu magayukanio giki giti matigakiona hau kienda ri Rigathi wa Gachagua mutongoria wa DCP ni arambiririe thiku 45 cia guikara kuria wa Munyoro na kaundu kau ri ni karahurwo kidogo hanini tondu kuratuika atiriri ona athiiri kohota undu cio gukorwo gwake guthii kuria wa Munyoro ri kohota gutihia riendi kana wendi wa kiama kia DCP kohota gitigia Karau wira wa Ol Karau Njoroge ri